Ертең эзалас беріз ошон даярдыктар болуп атат. Жеңиш родной, Эду родной. Нукеш. Ошо жигиттер ертең бирөө жакшы эз алып келели. Этка. Суда болот болсун. Azemaz ama şey yapar. Yok. Değil. Şunu hakkına kim mi? Oyunun şöyle düzgün de su yapacak mı? Şunu ayıt otun. Zaman sağa koydun mu? Nerede de? Başka kaç çok? Kulaklarda oturmayacağım. Kulak yok. Sol kapı. Allah bıçaktар neydi? Kursulgan bolsa жакшы өтпөй атып го. Yok, may turup kaldı ne? Şu. Doni bu kopturma. Abi kovayla. Gel bir sıra. Assalamualaikum jigitler, makam bir zot olsun. Ey radnoy sike, Alanbek, Jeniş, Bakay malları. Mak, skem kasaç kaç kalanlar. Taşkop, şaşıp şaşıp ana hodayna kut. Allah razı olsun, nasıl sonra zot olsun. Takta jişin. Sırat maşnadı, koydos veriza. Taktaşlar boza kurdak şordup. Karıcı bar zıp veriza. Şu jigitler assalamualaikum arana. Аяшкаларга Allah разы болсун аки. Дейт отургандардын питаниясын сонун кылып берип атат. Тамагыңар таттуу болсун. Атынан ондай этип атабыз. Ай, красавчик, аш болсун. Доске жаман көрбөй, ай, просто келип калдым мен. Кандай завод кеске? Я, сон. İnjener kumdan aşkadan izlеген сымал алтынды. İzdеп жүрүп жолдоштап, билгендей сырды барканды дейт. Байдулла Сарнабаев Нурсаптары. Çayga geldi çayga. Oo, qaracha son yer topishibdi. Ko'p mezgilda uch yer toppadim. Bizga aytpay, Ayshako keldi, çay ichayotganimiz o'xshaydi, berga kelib ol. Yeter buyursa, son neza otobus. Make. Dostlarga Allah razı olsun, машинасын айдап келип бизге сонун кызмат кылып берди бүгүн. Жалпы балдарга келип берген балдарга Allah razı olsun. Мен күзүндө бул койдун башын Куштарбектен алгам. Азыр элдер өткөзгөн. Элге келбейин доке. Этиң алдыңда качан чыгып берең айтып коеюн видеого. Doske toydan keyin bunu da uzak aldı. Toyun qachon dozum? Avgustda. Күзүндө да атат буйруза. Avgustun 1-ida. Жигиттер этке өтүп бердим буйруза. Этке чыгарып берет. Allah razı olsun. Азыр курдак келет азыр. Тынччылык болду. Асырак рахмат ушинтип милдеттен кутулуп атканына. Ар дайым дастархан ушундай жакшылыктарга жалгашпайбыз. Ортосо сый болуп, эчтең билбедик. Барыбыз теме алышып бактылуу болайлы. Амин.